isugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan amin, gapu iti kanayon ngayon kay panagdengdengeg, dito'y nanumo at channel tayo. Maragsakan kami unay kadag iti likes kan comments yo, kastamatan kadag iti kablaaw yo. Namnamaen nyo ang nabasa mi amin dagita, katsapay lakuma, ta itultuloy yo ti agdengeg tapno adupay a drama ti income isagot kada kayo. Ti surat ngayon ta drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Maricel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a Maricel. Naawi sakmet ang nagsurat tapnoin nak ibinglay ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuin nak ipadrama ita ket napasamak sakbay ang nagabrudak. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hay na, lalaki ti impas ngay mo anak ko. Wanarad na. Kahit, ayan ngay tinubiyom, amo na kadi anaganakan, kaano ngay na umay? Di yun namnamaan pa nga umay ni Dani, nanang. Anya, nay, taapay mo ngay. Nag-break kami. Anya, kaano pa'y anak ko? Kaano laang mat idi imay ijay balay? Day giant tinaudi ang nagkitaan mi, nanang. Apay mat ngay nga imbrik mo. Amumot adandani kan agpas ngay. Kasano kat sugador mat gayam day di adani. Aya? Wa nanang. Natiliwak magsugsugal. Kat gapo iti kasusukal na. Nagado ti utang na. Dandanin na utangan na kano amin ababarkada na. Iso nga imbreak kun Ay una yan. Naimbagkit di tanasapsapak anamuan. Tano saan? Ang mga nukakaasi aktula ang itidan na daychay adani. Nana. Anyati ko nam bakit? Nagsinanda Maricel kandane. Wan lakay. Day tapat ti imbaga ti anak ta. Nay, kasaro na pasamak dayta. Kit no nasabat ko laang matidikalman ni Dane. Mayat matipan laki sarita na kanya. Unana pa nga umay to kano pumasyar inton ipasngayon ni Maricel ti anak da. Ay kabain namat siguron Iso ana ibaga na ti kasdakeng ka, Andres. Sugador kano ngameng. Iso nga sininaan ti anak ta. Di kat aganak nga ruday, nabalasang ti anak ta ano kastala ang dalya. Ay katuan anya pa'y nga rod ngay. Sa bagay, may mayatin ti kasdyang inaramin na. Ti panangisinan na kinidani. Narigat ba't ngagpaiso no sugador ti pakiasawaan ti anak ta bakit? Ay wan alakay. Oray sa anin na makiasawa ni Maricel nga anak ta. No sugador tumutlaag. Kaasimat nga ro ti anak mo Tawan mo't gaya man mabangunan na nga ama insan. Ay na, oray awanan Tinapatag sa anak anailawan iti sugador nga asawa, insan Jonah. Wan matkit di insan? Naimbaglaangan ni agpayso tanasapsapam anaamuan. Tano saan? Ay siguradong agbalinto akalbaryo ti biyag mo. Kas kanyak, kitaam. Dandani kamin mailumlum iti utang. Gapo iti kinasugador ti asawak. Maumumaak nga rudan. Sinaaksan talaga ni Joel. No kasta? Agsugsugal mat ni bayaw Joel, insan Jonah? Ay na, sobra asugal insan. Nastrak nan sa amin ang aklase ti sugal. Agraman online.
Ay sus, narigat man ti kasta insan. Ay, naku namon insan. Talaga ang nagrigat. Ngamin, iso ti pagproblema ak ita. Ma-stress ak nga agpanpanunot. Noan niya nga taaya ti aramidak. Tapno isardengan ni Joel ti agsugal. May mayat lang aruden at agbalin a single mother. Ngam ti agkonsumisyon akmat iti sugador nga asawa. Ay na, husto ka insan. Iso a congratulations ta nasapsapam ana amuan ti ugali day di adani. Kat saan ka na ilawan akas kanyak insan Maricel. Ang mga lumabalinak mo nga may pumasyari di balayo, Maricel. Total, agayan ayat tamutin. Ha? Abay akas lang nakigtot kay timbakak. Ay, kwa. Saan mat, Miguel? O sige, umay kanto nga rod ije balay. Tayam mo ka kadagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ak Maricel. Kung naklakit din, dinak kayat ng iyam mo ka nakuwada. Saan mat ngiti kasta? Siyempre, iyam mo ka tanobyo ka kat nga rod. Ket, kaano ak ngayon nga rod ang mabalin na pumasyari di balayo? Inton Domingo laangan, Miguel. Apag guston to, inton sumangpatdana ng kantatang ko amapan makimisa. Sige, umayak to nga rod intong Domingo di balayo. Kahit kasanaw, tulagan tayo nga ruda, hindi kasaryaw, Maricel, Miguel. Saan pa'y tatang? Agam mo kami pa'y anaimbag ni Miguel Pudno timbaga ni Maricel, tata. Wan magki di alakay. Agam amuda pa'y anaimbag. Tapno awan to ti pagbabawyan da. Inton dumtang ti mauding aldaw. Sa bagay matkid di Ay kat liklikan nyo pa'y nga raw, tagkuy-kuyaw. Tapno saan kayo ang mailawan, anak ko? Ni tatang mat, kasano kami nga rod ang makapagam mo ngay, no saan kami nga agkuyog? Ha? Wan mat nga agpay siya lakay. Ay kwa, tiket ko sa akit. Diyay dudua kayo lang. Tanay narigatan no mailawan ka man anak ko. Husto ni tatang yaw. Amumait nga adamay siya nga anak ni Maricel. Saan ka day barok? Oo na. Amok daytan. Ang para kanya, awan parikot iti dayta. Ngamin, ay ayatek unay ta anak yo. Kat nakasaganak ang mga klon iti ubing. Nasaya nga rod no kasta ti kapanunutam barok. Una na. Kat ikarik ajak tulok ti anak yo. Nana, tata. Apay nga itamla nga lukatan tiri daw, ha? Ha? Itang pala tuk-tuk-tuk. Ngam nagbayag ka amang lukat. Anay ko. Api ngagsipat ka ngay. Nita, sumangbat ka pa'y lang. Anay ko, Miguel. Gusto mo din. Nagsakitan ti ping-ping ko gapo iti kasisipat mo. Nita, terumbanggan ka. Gapo iti kinaginad mo nga gunay. Wano, at lalakim, ha? Iso ang nagbayag ka amang ilukat iti ritaw. Anya? Pinapano mo pa'y siguro niya. Agpudno ka man kanyak. Agpudno ka. Awan tirumbang nga ipudnok. Tangawan mat madingar aramidak, Miguel. Mamuwak lang at dalakim. Mapatay kayo kung naklangarudan. Masikugak matan, Miguel. Anya? Masikugga ko na? Wan, no kanayon tantumat ngamin arumuan. Anya nga ita, nakarga anak lang arod. Ay kat mayat tapno at tumot na anak ta, Maricel. Ne, apay ngagsinay ka ngay. Rumbang nakitdi nga gragsak ka. Ngamin, at danto na anak ta. Sa nabalit ay kasar kamat. No kayat mo, tulagan tayong tikalay sa ta. Sikat yung makaam mo, Miguel. Pare Miguel, umayak man. Ha? Sino day jay? Ay, kuha. Ni Pari Denver. Imbagak ngamin nagagasinak dito balay. Anya? Ni, sa dino ti papanan nyo? Natay ka no ti ulitig na dyan kapang iba nga barangay. Mapan kami makilamay. Anya? Agbati ka pa lang dito balay. Sana bali, nadamot ni Nana nga kadwam. Di kagdanag, tagawid kami mutla nga dagos. Rabien balasang ko, apay di ka pa'y maturog.
Urayak pa'y ni Miguel, nanang. Imbaga na ka day no sa dino ti papanan na. Mapanda ka numit makilamay, nanang. Ay sos, maturog kan balasang kaw. Di mo ammo no kaano asumangpet da jay. Mapuyatan kalaeng amang ururay kenkwana. Ha? Nurinugyan naman mat ngami antikas jay nga ugali na. Kunaklakit din ano nagbalbaliwon taadda ka nga roden anobya na. Ang saan mo gayam. Ni, anya ti kaya ti asawan, nanang? Hay, panagkunak at saan nga agawid day jay ita balasang kaw. Sigurado asan tumanan agawid day jay kalpasan ti dua wenno tallo nga aldaw. Nang runa pa ikat day jay a Denver ti kadwana. Sigurado nga inumanen ti aramiden day jay natayan. Anya, nukasta. Mamartek ni Miguel, nanang. Ay, launay abalasang kaw. Nukas jay amarugyan na ti uminom iti kasaran wenno natayan. Agnaed ijayan aging gaamalpas ti paskan. Anya? Isu amaturog kakit den Maricel balasang ko. Babae matimpas ngay mo ita, Maricel. Wan, nanang. Kahit anyat plano yukin ni Miguel, awan pa'y urnong yu aya. Agkalay siya kayo kuman, tanay, adan anak yaw. Awanan ti mapasamak akalay sa. Tainsin ako ni Miguel, nanang. Anya? Ne, apay manan ngay. Kasano kat artak matgayam na di Miguel, nanang. Saan lang aday ita? Nalaing pa'y nga agimon. Sakit kumabil no kasyay amabartak. Anya? Kat no adan anak yaw. Kaya't mau nga awan manan mabangunan ti anak mo nga amana. Amay, kaya't yu ay makiasawa at itibartikero kan seloso, nanang. Kaya't yu nga agkon-konsumisyon nakto. Kasanon nga ino inaldaw nakto abugbugan. Ah, Uray awan mabangunan dagiti anak ko nga amada. Okay lang ang kanya. Basta yak agsagmak kadagiti lalaking awan mat manaknakam na. Kahit anya nga iti ko na ni Maricel bakit? Makisinubyan mo't lang kin ni Miguel. saanan lakay. Nagkarin ni Miguel nga agbalbalew. Ngam impatangken mat ti anak ta. At talaga adinan kaya ti makisinublian pa'y kin ni Miguel. No kasta, talaga adinan kayat nga ikan iti tsansa? Saanan, imposible ka naon nga agbaliw pa'y ni Miguel. Sa bagay, isumot kidi at ti makiasawa. Iso ti makiden na. Iso abay-abay am nga raw nga iso tag desisyon para iti bagina. Wened iso na laeng takaasim at ti may kadwa nga apo ko ta. Awan manen mabangunan na nga amana. No para kanyak, may mayaten ti kasta. Ngam ti agsagmak ti anak ta, iti lalaki abartikeraw. Nagbiit ti panaglabas ti panawan, anya uncle. Talugaya man ti taon ti inauding anak ni Insan Maricel. Uwain ka anakan. Daddy, mati awag da kada kayo, uncle. Uwan na, tawan mo nga rot amada. Di siya kaunting bilang da kas dadi da. Siyak ti amuda at atang da kanakan. Uwan nga rod, uncle. Apag husto matkit di taag may samat ni Insan Maricel nga anak yo. Uwan na. Damag ko nga adaman matan nobyo ni Insan Maricel, uncle. Ha? Ne, adaya. Awamot na dakdakamat na kada kami kinantem. Adda, uncle. Katno kanayon dang agkuyog. Isumot lagayam akanayon manin amarabyan nga gawid. Sanda kami pa'y na matulungan nga agaw-awir ka lagi ti anak na, takanayon mo't arumwar. Barang ano maudin day ta nobyo na, uncle. Sapay la kuma, ta isun ti pakiasawaan na. Tapno maisimpamatan ti biyag na. Agkasartan, Maricel. Wan Elias,
kastamot lang ti kayat ko. Nang rona kat masikuga kon. No kasta, may saakton nga ma. At dantun anak ta, Maricel. Wan, iso nga agkalay satan, Elias. Sige nga, Rod. Tay bakak ka dagiti tatakil ko at humanon kami. Anya, mga sawakan ko nam, Elias. Wala lang. Na, pangalaam ngay iti aramatin yung agkalaysa, kat awan mo't urnong mo. At damo dyan wang kan baka tarakin ni tatang, saan ka ti? Ha? Kintay ngay tarakin nyo ababoy. Anya, Mabalinday dayon. Tinapateg. Makapagkasar kaming kini Maricel iti kabitan na panawen. ay jakamukan ka, Elias. Kasaritam to ni tatang mo, no itulok na maparte dagiti dingwon na. Wala nang. Siyak ti makamo. Sa nabali, tanalakan tulaang matagdiskitar iti kasukat na no bilang laeng. Uy, Elias, bumangon ka ditan aldahon. Nabanugak ang naglabakan naglinis dito'y balay. Si kaman matimapan ang luto tani, mabisina kun. Di nakman man mandana na kasta. Ha? Di daktupay iba ang dananang kantatang ko. Sikan tulakit din. Elias, Sikat agluto. Tada sakit ti bagbagik. anya, ne, kanayon lakit din asya. Tulungan nakmat mabanbanugak mat, Elias. Makabulan ng tinapalabas manipod nagkasarta. Ngam aging gaita, di ka matlaag baliwan. Anya ko matibaliwak ngay. Ay, nabambanugak kun talaga. Maparigatak launa yun iti trabaho dito'y balayo. Agbalina kun alos siyang nukastoy laang. Agawid talangan iti balay mi. Agawid ka, siksika. Di ka sumurot? Saan? Itan niya kumaga po nga sumurot ha. Dito itikayat ko pag nadanta. Period. Anya? No kayat mo tagawid. Agawid ka lang, siksika. Di nakpilitan. Tauray pa'y anyatan aramidam. Di naktupulos mapilit. Di uray pa'y agsinatan no ipilit mo tagawid. Anya? Kakaskasar talaan ngam agsinatan? Ay katanya nga nga ron. Kahit mo tagawid agsinatalangan. Di kagdanag. Tadi kalaptan iti kahit mo aramidan. Nanang, ni tatangay. Saan pa si Mangpet? Saan pa'y? Ang mga numadamdam apay dayjay. Apay ka de. Ay, kwa. Makasidsida kami ni titinula. Kat, di ka mapan gumatang ta iso ti ilutom apangaldawan tayo. At ginatang ko na manok. Iso na lang, tamasaduta ka mang parte. Wano, kahit yung tatakaan ti mang parte kan mangiluto. Napanlugak ngamin anapan gimatang kat. Ginatang mo wano tinakaw mo mananday ta manok si ka Elias. Tangiwat yung mananang. Ang mga numangag na kayo tasawak. Unay kay lakit din na ya. Ginatang ko nga ron. Hay, agtal na ka man, Elias. Mamin ano ay ang ibagakan ka. Idjamon ti kastang aramid mo. Tanakababain. Kayat mo ka di manan ti maipaparangkay, Elias? Ay, apo. Da kayo ti tumal na. Ginatang ko tayo takunak lang arudan. Inkay kat parchenan. Tapno adda pangaldawan tayo. Agawa nyo, nanang. No, kasta. Adda ugali ni Elias nga agtakaw, nanang. Ay na, jak ko makayat nga ibagakan ka balasan ko. Ngam na saysaya at matlaang numaamuam. Ay, Diyos naman ang nga asi. Kinapudno na, kanayon amay pabarangay ti anak mi. Takanayon nga agtakaw iti oray anya laditan. Anya? Ti amok akat nagbalbaliwan, ngam saan pa'y matgayam. Una yan. Tulungan nakman kit di amang bagbaga iti asawa ang balasang ko.
Nay, apay ngay asikala ang tinagawid anak kaw. Sa dino ngay ti ayan ti asawam. Jak nagpakadakan ko na nanang. Naglipas na. Andya! Nay, apay, nagapa kayaw? Saan? Ngamandya ko nanang. Agsina kamin. Andya! Naupayak itikas na unay kan ko na. Sobramot gayam ti kinasadot na. Saan lang ang aday na? Napaglan pa'y ngagtatakaw. Andya! Sa daot kan agtatakaw ni Elias, kunam? Dahit natipod no nanang. Kat kasano pa'y daytan? Makabulan la ang tinapalabas manipod nagkasar kayaw. Agsina kayawn. Kapilitan ananang. Jak maanusan ti kasdi nga ugali na. Permi asadot na nanang. Ultimo inumin na adanom. Siyak pa'y laang ti mangyawat. Nulabsam ti agsao. Dandani pa'y agpasubon iti kanin na. Ay kat ano siyam ata asawam ka nga raw. Uray awan asawak no kasdi tumatlaang. Manjakon at talaga nanang. Sina ano sina? Uray kumamat no saan ka amasikaw. Kasano daytan? Aga nagkamanan nga awan ama ti anak mo. Ay kat kapilitan ananang. Ay una yan. Talon nga inauna ti anak mo. Ay, pasikog kan tumag ngamin apasikaw. Adi mo pa'y amuan anaimbag ti ugali dagiti alalakay. Ay, unay kan Maricel anak ko. Ita Miss F at damanan agar-aram kanyak. Iso na laeng tadyak pa'y inaklon. Uray kaskas ano at damatan buteng ko. Palpaliiwak pa'y anaimbag no anya ti pudno akatatao na. Tano mabalbalin, jakon kaya ti mailawan manan. Kat ita, at daak dito'y balasiw taaw ang makitagtagad para kadagiti talong anak ko nga adda dita Pilipinas. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan, kat pagyamanak unay ting kapanangibasa kan panangyornos, para itipan na kaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Maricel. Ken ka pagayam Maricel. Rumbang nalaeng akilatisem pay anaimbag dagiti agbalin anobyom. Di ka ngamin agdardarasudos. Adalem pay nga umuna ti ugali dagiti pakiril relasyonam, iti kasta saan ka amaylawan. Ngem no ita, panagkunak ket rumbang nalaeng ati panunutem ket ti masakbayan dagiti anak mo. Saan laeng ati pagragsakam ti panunutem. Pagadalem kit di ida, ipamaysam ti atensyon mo kadakwada, gapu ta isuda ti kinabaknang mo ita. Di tay matkit di maibaga ti gasa ti tunggal maysa, ngem sapay lakuma ta masarakam tumatlaeng ti lalaki nga agbalin akatakunaynay mo iti biag. Alakastan pagayam Maricel, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iting kay panagdangag.